All Meghalaya Karbi Association haksipalay jong katayo kalapanha perdano yak annual conference kaba subkondai jongka kabelalong hakas nong umrang ha umjaren ha distrik Riboy. Pada gani kejingalang lawan banishim benta degi Karbi kebasa akeleng ki benta jong kejela Meghalaya. Hagasian kabasa pukendai All Meghalaya Karbi Association amka kaliyo ban penlong ya ka conference basisian cisnem. Bat kadairu kalumpung jong keje kendolang jong barok kipat Karbi ke besyong basa ke jelam Meghalaya. Ya kabala sedang hak arp sau terik Kuala Lengkot bat penkut pat hak arp san terik Kuala Lengkot ar hajar arpusau hak senong umrang jaran hak distrik Riboy. Hagani kesengi ubah Preston Tensong usembut menteri rangba ke jela ula penkut ikene kejingyalang bat ulalong kongsan katba ubah Emerald Bonsiam MLA kenong po constituency ulalong usembut kongsan. Ha kebaledon rengkat ubah Balajit Rani MDC kenongpo, ba MB Tongper ADC ke distrik Riboy, ba Bibi Makro Presiden kesenjuk kirang ba Asnong Riboy, RR Ronghang Presiden ke Amka bat kiwe-kiwe. Kinong elam jong ke Amka kletu bagani kelempung, laju pelong malang kesenem. Bat kilo ongru, bala pelong yakni ada kejing temu, banuan ra kejing iteli, kejing iit, bat kejing itu para pat Karbi. Bat keler uban wanra ya kejing syongsuk haga jela. Hagani kejing elang nagalang kinong elam jengka amka klayo ruban ay kador khas hau ba Preston Tensong. Bat klepen pau kejing kuat juki ban yono iki pratli ki surok rong kibran ki benta jengka shinong Karbi hakeleng jengka jela. Uba Preston Tensong haba keren hagani kejing elang ulong ba habului opdang yakni kador khas kebla IT hu da kinong elam jengka amka. Ulong bulu sengoto bagadan syak jingdon kam ban penbiang ya kini surok rong syakini kijaka ki bakendong. Shosho ulong ba ukular banwara dak surok rong syakini ki pratli ki surok bela penpa wa kedor khas. Namar bui i bagi pat ba jugini kisnong ki haban mat shibun ki jing e namar ki jing mamio ki surok ki babiang. Baru ulong bon sia selok lang baru MLA kanong po MLA ki jirang baru MLA ki umsning nak bentangani. Uba Preston Tensong ulong ru bagi kampen roy jeng kisnong baper kinwan lada yo menwara nengkong ya ke surok ke babiang. Kejimut ke becengai. Banwan yalam kenang yuka beri bapik ya ke peluli. Sya ini jaga. Langsung rubah. Uknam udah direct hakas kum. Jika bangat wa ban ong ya pi. Ngan pentikna. Ba lada nama ban ong ban le sisne ngin le man lausne ya ki jingdon kam jompi ya ki ne ki pratli ki sulok da ka bang ya sulok lang ba ti lu kele meni jompi kam tam ba merel bon ngan sai sulok lang ru ba sotun WMLA na jirang na makadon katu kaneteli ya po jirang konsensi ba kumjuru ngan saya slok lang bagi Dr. Bom kabahap hangtay hapo umsning constituency. Bat kata kabangin le kung mga oipi ni kwa banyo i bakaway pakaway ka snong hakaway pakaway ka dong joke jelami kelajong kidai banyo ya ka connectivity kababit kababiang namar ka roy ka pa kajingkiw haki snong haki tangong kabanganga siyem kalo day tat endang yo ya kalentiyat kalentiyen kababit kababiang